Današnja poseta Berlinu i poslanicima Bundestaga i Ministarstvu spoljnih poslova i ministru za Evropsku uniju Rotu je zapravo zaista jedna aktivna inicijativa sa naše strane, sa strane Srbije i mene kao ministra za evropske integracije, da i u ovom zaista teškom periodu pandemije, kada evo i u Nemačkoj su zaista vrlo rigidne mere na snazi i vrlo retko se zapravo i organizuju ovako da kažemo uživo sastanci, ali veliko interesovanje poslanika svih poslaničkih grupa Bundestaga, dakle i CDU-a, CSU-a i Zelenih i socijaldemokrata i liberala, dakle svi su zaista bili zainteresovani da se susretnu sa mnom kao ministrom koji dolazi iz Srbije i da vide otprilike sve ono što su slušali da je Srbija uradila u periodu i pandemije i u pogledu vakcinacije i ekonomske otpornosti naše zemlje i uopšte naših planova u vezi sa reformama i procesom evropskih integracija. Mislim da je za nas vrlo važno da imamo taj aktivan odnos i odnos dijaloga stalnog sa Nemačkom, posebno i sa poslanicima Bundestaga, jer svaka važna odluka koja se tiče između ostalog i politike proširenja mora da prođe kroz Bundestag i kroz jednu analizu i da dobije podršku svih poslaničkih grupa. Naravno i Nemačka se sprema za izbore na jesen. Sve u svemu mislim da su ovo bili jako korisni, dobri razgovori, vrlo zainteresovani i poslanici, naravno ministar Rot kao moj redovni zaista sagovornik gde smo prošli sve detalje reformskog procesa, nove metodologije, svega onoga što je Srbija zaista aktivno pripremila i radi i verujem da svakako ovakvi susreti i razgovori pokazuju da Nemačka prepoznaje u Srbiji važnog kandidata za članstvo, važnog partnera i naravno da računaju na nas, ali i mi računamo na podršku Nemačke u svim ovim prilično nekada zahtevnim procesima, ali da i te investicije iz Nemačke koje su u kontinuitetu prisutne u Srbiji, da narativ o Srbiji zaista ima i čini mi se jedan bolji prizvuk, sve govori u prilog tome da ova saradnja je ipak jedna, ja bih rekla, u suštini pozitivna saradnja i da zaista bilateralni odnosi Srbije i Nemačke i politički i ekonomski su stabilno dobri i svakako da treba da ih unapređujemo.